President. Now, there is what we call an official opening and address. An official opening and address. We thank and acknowledge the President for the wonderful words of wisdom that he shared with us. Indeed, the question still remains, is the Lord amongst us or not? Moving on to the next item on the program. We are on session 2. The next item on the program, on what we call the memorabilia presentation and the memorabilia blessings. We're going to merge those two items on the program. The memorabilia presentation and the blessings of the memorabilia. So, the President, together with the Executive Committee, Haribina Sifela, Ibehona Rezena on those two items. Just want
madodana. le komiti e ke tsamayang le yona. Komiti esihamba nayo. Ga wa nna bobebe gore re fitlhe fa. Abangalula gore sifike Mo apho. letseleng ya dikopano tseo re di tsenang, tse dingwe ka dinako tse dingwe ra gogana Ezinye siyadibana le kwa bofelong sadonsana. nako e rutshwane. Nasekugqibeleni sibuye Allow sizwane. me this Nivumeleni evening entambama. re itshwantshanye le Gideone morwa Manase. Modimo ga mo romela gore a ka tshega Iseraele a ba ise tulong e rileng. Abayise endaweni Wa ethile. ikobonya Gideone Uyabalabala a re ke Gideon. eng Uthi kungani? nna ke eng mo morwateng wa ga rre o nyatsegang. Modimo o mmolelela re Gideone yaka thata ya gago tsamaya. Gideone ga fetsa re go ga Modimo show me a sign. A ko mpontshe letshwao ka dithata tse ke di filweng. Ke unveila boto e mo ineng la rara le la morwa le la morwa. I hand it over to my honorable GS to read it to you. Me yona ibusega ka tsela e ntseng jaana. Holy Trinity Diocese African Catholic Church YMG Amadodana. One God, one faith, one God. President of the committee, I am not underestimating anyone. My daughter Nagele Tombi, Nagele coordinator fair. Anita Mai fair. Arato Abo Hauteng Rano Feleta. Baila Merebo. Rikenza Matogo di Potli. Bianong nanda de Mozama. Majike shebelele. Kikirata Oxy. Majike. Kirata Oxy ni Povere Jaya. Auntie. Majike. Until if you can. What is Auntie. Ribula body e ka mo tshwanetseng re le baraka. I can see revenge. Go Gauteng. Ile la ntira. Kilo height. Yeah. I can get fella fair. Yeah. I don't want What right to forget about? All right. Remove Trinity. Request. I see. Transfer ya 400 right. Account number GS. Babile 100. Yeah. If 490. Eric 500. Balapila. Asa reverse. No, what will I for 90 kira 500. Oh, ngachieta ngapha phezulu. All right. If 500. Bahlangana ba Holy Trinity. La di imali. Ba bitse pile. Awuhlezile.
lena ke le leboga ka mo fela ba tsofatsa botlhe ba ba tlileng kwano go le tshwanelo go go tlile amen haleluya Total. asa ifuna manje Total. Siyabulela madodana Maithabiso a lona. ukuvundela kwenu ukufika apha It is the prayer of my heart. umthandazo wenhliziyo yami ukuba kule convention ngexesha lapho uRasibunile makaphumela ngaphandle amathisha labe manqibile bebuyiphathele phasele emerebhile ngalo nyaka ozayo by so doing the board ya ACC wide officially le batlhankana ka kakaretso ka go katlwele a mema ko Davideng tatela sebopele bao a nang le bone kapa ntate Chane le bao a nang le bone o tla ikopanya le executive ya pheriši eo ba ya go tsa boto ba tsamaya ka yone ga ba bua ba ikusetsa kore yang go e beya ko teng we still going to consult that because that pheriši gaufi ke a leboha. Skidirile boto ko Tshwane ko Gauteng diocese dirile boto ndayichaza uba imilenze mna uthixo uthetha Modimo ukwali ubuya amasirayeli uthi uthe kukuwena apha emlanjeni uyambuza uthixo uba yintoni nalisesandleni elimo seatleng sa go fela ya ntshokodisa batlhankana ba tsamaya le and iparish neparish ifanele ibe nebhodi boto ya yamadoda lona ngayo le ibe yeprovisionali okanye yerhawutini okanye yeClinic President othandekayo iparish neparish fanele province lone anibe nebhodo empa ka selekano boto ya province e tshwantseng le e tona e fete ha re bila se fela re tlo go intsha boto e mo stenteng se sa yona se re tlo go bila se fela re tshutse boto ena re ko mojako e be re bue ka yona ha re bila se fela sa katoliki re tlo go bila se fela re ntsha boto ena mo stenteng sa yona e ya go jika ko monyako e be e boela mo stenteng sa yona Yes.